Kining kalipay mao gid ni ang gipangita natong tanan. Ilingay mong tupad ina nangita kag kalipay. Mao gid ni atong gipangita nga malipay ta, magbuhat ta bisan unsa, way laing tumong ana aron malipay. Ang kalipay sa taong dautan sad og sangputanan. Ang kalipay sa taong buutan, nindot og sangputanan. Pananglitan ang kalipay sa mga adik, siging suyok, lipay kay sila ana. Unsa may sangputanan, problemas katilingban, problemas pamilya, problema sad sa ilang panglawas. Ang kalipay aning mga ganggang, magsige na sila pinuspusay, magsigig pinusilay, dinunggabay, binatuhay, kay lagi maglinabanay gid sila, magkontra-kontra niya, lipay kay sila ana, pero mahimong kagubot sa katilingban. Ang kalipay sa mga palahubog, siging inom, hangtod buntagay inom, hurot ang kwarta, makautang pa, magmaoy pagyud, puspusan pagyong tindahan, dagko kayong bayronon iniguman. Tungod na sa kalipay. Kalipay sa daning mga prostitute, o kanini ang mugamit og prostitute. Unsa man sad? Siging tinukhangay, ana, hangtod mga guba ng pamilya, hangtod na nga AIDS na, daghan na kayong AIDS karon. Nya moingon ra gyapong AIDS doesn't matter. Ana. Sa paylaing kalipay. Ang kalipay aning atong mga corrupt nga mga politicians, corrupt nga mga pari, hangol kay kwarta, porti nilang lipaya, hakop anang kwartang minilyon, binilyon, daghan kaing gigotom karon. Daghang mga parokya nagkaga na lang ang nahong ngano man tuas pari ang kwarta, tuas sa officials gobyerno ang kwarta para untas katawhan. Maunang daghan kayong problema sa atong katilingban, apil na ni mga lunop, mga karsadang porting gagmaya, wa matarong nga mga karsada, pitos kaayo, ana. Kalipay ani mga buangon nga namalit og mga sakyanan, unsa man sad, anha i-parking sa karsada, perti na gid hinuong pitosas karsada, mga buangon na sila. Nya unsa man say kalipay sa mga buotan nga tao? Unsa man? Magampo, mao ginay una, magampo, bago pa lang tang nahuman sa atong Alliance of Two Hearts Vigil. Nya unsa may resulta ng magampo? Maghatag og kalinaw, maghatag og kabag-uhan. Unsa pagyoy kalipay sa mga matarong, magsigig panghatag og hinabang ngadto sa mga kabos. Ana. Unsa may resulta ana? Malipay ang mga kabos. Unsa pagyoy kalipay sa mga buotan nga mga tao, dili na sila maghimo og immorality, maglikay na sila ana mga kabit-kabit, fornication, kanang magsigig tinukhangay, mga ulitaw og dalaga, uyab-uyab, tinukhangay, maglikay na sila ana, ilang i-maintain ang purity, virginity, og morality. Nya unsa may resulta na? Maghatag og maayong kasiguruan sa ilang kaugmaon, hastang mga ginikanan, malipayon kaayo para sa ilang mga anak nga buotan. Di ba? Gilingi imong tupad. Ingna unsa may kalipay nimo ron. Kumusta man imong kalipay? Nakahatag bag kalipay sa imong isig ka tao? Nay, ang kalipay ni Herodes, porting lipayang Herodes, unsa may resulta? Ang una niyang kalipay, mao ang pagpangabit sa asawa sa iyang igsuon. Lipay kay silang duha ni Herodias, siging tinukhangay. Unya, ang buutan nga tao nga si Juan nga magbubunyag, nga nibadlong, gipriso aron padayon ang ilang kalipay,
gipriso, gigapos og kadina si Juan. Sunod, nalipay kay si Herodes nga misayaw ang dalagitang anak ni Herodias, ni sayaw og usa kay gisayaw ato. Dance sport siguro, no? Kanang murabag hapit way isulo ba unya sigig liad-liad ang lawas. Mutanaw biasa ko ana naman na sa social media. Nindot kay tan-aw. Ana, perti lipaya ni Herodes. Oy, ang resulta naputol ang liog ni Juan. Ang buutan nga Juan nga magbubunyag naputol ang liog tungod sa kalipay ni Herodes. Ug uban pa. Sa atong unang pagbasa, si Jeremias, ang buutan nga propeta, misangyaw sa pulong sa Ginoo ug ang kalipay sa mga taong dautan nga mga pari o mga propeta atong panahona, buot nilang patyon si Jeremias. Kani bitang tao nga nalipay sa pagsunod sa Ginoo, wa gi problema. Tanawag unsay gisulti ni propeta Jeremias, anaa sa inyong kamot ang akong kaugalingon. Buhatan ninyo bisan unsay inyong buhaton nga rinako. Ninduta no? Kani daing taong tinuod nga malipayon, way kahadlok, way kasuko. Kana bang mga taong buutan ba nga malipayon, di na mahadlok, di sad masuko. Ngilingay mong tupad, ing na hadlok ka. Nawa ka mahadlok ka ng imong naong. Uban naman, hadlok na silang naong. Muna ilag yung pintalan og maayo, kaya di sila kaakog tanaw sa ilang naong nga natural. Si Juan, wa. O si Jeremias, wa. Si Juan sad nga magbubunyag, wa gyud mahadlok nga gipriso. Sige lang yapong sulti hangtod naputol iyang liog. Wa gyud gibutang diri nga nisukol, nasuko, wa. Muna kanindot di ay sa kalipay nga Diyos nun. Kay matod pa ni Kristo, mahingpit ang inyong kalipay. Unsa man ang hingpit nga kalipay, wala na kay kasuko, wala na kay kahadlok. Kinsa dinhing asawaha nga di na gyud mahadlok nga mga bit ilang bana, taas ang kamot. Mga buangon pa mo. Kinsa dinhing mga banaha nga di na gyud mahadlok nga mga bit ilang asawa. Na iniisas kamot basin ogwa na sana siya asawa. Congratulations. Og di mo mahadlok. Kaya nga naman, ang tao nga tinuod nga buutan, malipay na siya nga mupasaylo sa iyang mga buangon nga isig katao. Ang kalipay sa taong buutan mao ang paghatag og kaluwasan sa mga tao nga makasasala. Muna si Jesus, buutan man kay ni siya, taong matarong, ang iyang kalipay mao ang pagluwas nato. Muna siya. Kinsa ninyo dinhi ang malipay gyud nga mahurot nagkahalin atong slat, taas ang kamot. Maayo. Kinsa ninyo ang kada gyud semana mo palit og slat, taas ang kamot. Wa na ni isa. Mao na siya mga buangon nga tao, kana ba ingon kamo lay palit, ako lay suporta ninyo. Ayaw, moingon gani ka nga malipay tang mahurot gyud ang slat. Kita mo imo palit ang aga ato paning isalig og laing tao. Kada semana palit kita hangtod wa natay kwarta. Paliton gini nato. Awa, di ba mahingpit ginang atong kalipay. Ako mong taga-update gamay, daghan pa man atong palitonon. Ang atong palitonon sa SBF DAG nga tag 500 pesos, naapay 28,224 kaslats. Tag 500 pesos. Akong gihangyo kamong akong mga viewers o kamong mga online o territorial parishioners, kamong wap agyod kapalit ani ba? Nya naamoy 500 pesos.
pamalit na mo samtang may panahon pa. Basin unyag matapos ng kalibutan, unya ang check up dito sa langit, sugaton mong San Vicente Ferrer, moingo San Vicente, muragwa gini kapalit sila Lord. Siya, sige, adto lang ni sa nga naman unsam din ang inyong kalipay sa inyong kwarta. Naaman gyud mo'y kwarta. Wala to'y labot katong way kwarta. Kamong na ay kwarta ba? Unsa man di ay na ang inyong kalipay sa inyong kwarta? Inyong ilipay sa inyong kaugalingon o sa inyong isig katao? Kana mo'y pangutana. Nganong kasige man kagtigom anang kwarta para nas imong kaugalingon o para sa imong kaluwasan? Kanindot unta kung ang atong kwarta atong gamiton para sa atong kaluwasan. Nya kanus aman ta maluwas, pinaagi sa paghatag ni ana sa nanginahanglan. Ug ang atong simbahan karon nanginahanglan. So salamat sa atong mga igsoon nga nipalit aning atong SBF dag, niabot na sad ang atong halin og 31,776 ka slots. Atong pakbakan. Yes. Kanindot na ana. Pero dali ra biya ning mahurot ang 28,224 basta ang atong kalipay mauna ang pagtabang. Nya ang ato sang Kapilinya de Fatima nga atong itabang niabot ng atong halin og 4,774 ka slots, 4,139 ang halin dinhi. Nya kaning dito sa Kapilinya 635 lang yapon, hapit na ni mo abot og tulo naman tingani kasimana, wa man gitingali halin dito. Ko laning hangyoon ni taga Kapilinya ato mga kuan dito, mga officers nga share sa nang halin dire, basig na mo'y halin diha, wa naman ni dire na malanis atong parokya, wa ra ba gitay waf din hino, kita din ba wa tay waf kana bang World Apostolate of Fatima nga organisasyon ba, wa man ta na dinhi. Nya kita mo'y sigig baligyag slat ang mga parokya nung naidaghang waf bitaw, sorry ha mga waf. Pero basin pag naihalin sa dito, sige lang, napatay wa mahalin sa MMHD nga 1,226 na lang yun ni. 1,226 tag 1,000 pesos per slot. Ato na ning hotdon para malipay ang mahal nga birhen. Nganuman, tungod kay ang kalipay nato, kung ato nang ipaambit sa atong isig katao, mauna na ang tinuod nga kalipay. Pero samtang ang atong kalipay para pa lang sa atong kaugalingon, mura pa ta nagkalipay ni Herodes, kalipay ni Herodias. Mao na gitawag og evil happiness. Kinahanglan gyud mangita ta sa gitawag og divine happiness. Kana bang mo share gyud ang kalipay naas pagpaambit, naas pagantos o pagpakamatay para sa isig katao. Unang atong iampo kining atong katilingban karon, labi na dinhi sa atong nasod, nato mga politicians, nato mga leader sa simbahan, kami mga leader sa simbahan, iampo mi ninyo nga ang amo untang kalipay dili unta para sa among kaugalingon, nya amo na lang kalimtan usahay or ibaliwala ang gikinahanglan sa simbahan, sa katawhan nga among gialagaran. Ug ang ato mga government officials gikan sa presidente hangtod gyud sa barangay officials, hinaot unta nga ang ila usab nga kalipay mao gyud ang pag-alagad sa katawhan, dili ang pagpahimos, pagpanindot sa ilang kaugalingon, pagpaburot anang ilang mga bulsa sa kwarta nga iya unta sa katawhan nga nagilaid sa kalisod ang atong mga katawhan nga Pilipinhon. Ato nang iampo, nya ato sa nang lihokon. Manindog ta.